Хайрлы күннәр, саумысыз, сіз яңа слуш тапшырын қарайсыз. Добрый день. Нашу программу продолжает рубрика «Шахес». Сегодня расскажем о педагоге с 45-летним стажем, ученом Климе Садыковиче Султанове. Bizde bugün beyran, zor kişinin zor icadi kişisi. Bugün bizning Sibir Tatar o'zagida mening ijod ishchanligimga bag'ishlangan kecha uyushtirmoqchi bo'ldilar. Ol kechani uyushtiruvchilar bizning munda Tobolsk shahrida tuman o'lkasining Sibir Tatar Yazuvchilar birligining bo'likchasi borliqqa keldi. Mana shu bo'likchaning neysi bo'yicha bugungi bayramni uyushtirdilar. Bugungi endi bu ijod kechasida mening har yoqlab ishchanligimni ko'rsatmoqchi bo'lalar. Klim Sultanovichni men bir 30 yillar 35 yıllar bilem anınkı etkesinde Sultanovichni birge Yakubovylar bilen tuz bulganlar. Bek okumuşlu toğumlar, okumuşlu kişiler mine şol dinastiya bilen barıp oturarlar. Klim Sultanovich hazır 70 yaşın uzsa da soňky çorda fenni işler bilen şugullanıp gitti. Şol arasında o Sibir Tatarlarının edebiyatında yazıvında turğuzu boyunca işlep gitti. Mine ol birinci kişilerden bizninki. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bu anınkı eşi bizge barımızda örnek. Demek Sibir Tatar tili turunda bula fenni yaktan söz aytırga, anınkı turguzuluğun alıp barırga şol işte ollu ölüş kirtti. Anınkı 6 kitabı çıktı. Ollu kitaplardan yüzlegen türlü publicistik makaleler buldu. Mine eğer tağın bizninki kuptenen bu turunda söz kuzgatsak idi, ol elbette en ollu galimlerden birisi bulur idi. Kimlersiz? Biz hocamızın icad cimişleri. Niçesin siz? Biz Umber. Дорогие друзья, все, что делал Клим Султанович, помогал кому-то, писал, подправлял. Вот все в этих книгах. Еще поднимите повыше, пожалуйста. Men moňa kadar mine özüm bastırgan 11 kitabım var. 11 mine Sibir bizning Tobolsk yazuvchilarynyň kitaplarını bastırıp çıgaruga yardım ettim. Hem mine bugün kechega jyylganlar üçün barısına da konaklarga, tuğanlarıma, dostlarıma hem bugünkü keçede Özbekistan sanat da qatnaşuvchilarga zor rahmatimni bildirem. Klimni şuşu derecege erişiğine bik maqtysym kile. Onun bilen gururlanam men. Bik yugarı üsüşke erişkenligine. Bigrek de bizning Sibir jirinde Tatar tilin üstürü boyunca bik zor iş alıp bargan. Yaşlıkka Sayahat Ansamblinin birinci başlığı uyuşturulganından biz onun bilen şu ansambl tecrübeliyiz. Köp türlü iş arada ol muzika sahnaga da vakit taba. Çünkü o keçkineten muzika zor yarata. Onun turunda biz şolay aytkan edik. Ansamblga yem beruvchi, ko'rinekli galim o, dereceli galim o. Motor jırlağı bilen de halka bek mağlum o. Уважаемый Клим Султанович,
за то, что вы очень много отдали свои силы, энергии, опыт в развитие, сохранение татарской культуры, татарского языка и воспитание подрастающего поколения. Разрешите от вашего ученика вам передать почетную грамоту от имени администрации Центра сибирской татарской культуры. Роза Паган, цветы. Низкий поклон вам. Спасибо. Сегодня прозвучали прекрасные слова в адрес его семьи. Прекрасная истинная татарская семья. Воспитали 5 детей. Верная спутница Роза Джалиловна. И мне приятно еще отметить, что они выпускники нашей 15-й школы. От имени Совета ветеранов Садыкова Клима Султановича мы награждаем этой почетной грамотой за активное участие в ветеранском движении, патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Безнең инде Сибир татар язучылар оешмасы өлкәдә 4 ел элек оештырылган иде. Ул миңа шалтыратты. Әйдә монда Тобыл шәһәрендә бүлекчә оештырайык дип. Әлбәттә аңа каршы килмәйбез без. Оештырсыннар, үзләре дә монда Тобыллар безнеңке гомуми өлкә буенча бергә эшләгән шикелле. Монда эшләсеннәр, китаплар чыгарсыннар. Безнең эшебез алтка барса була. Бу кичәдән соң без тагын да башка безнең күренекле Сибир татарларының Тобольск эшчәнләренең кичәләрен үткәрергә чамалыйбыз. Ай сайын берәр кичә. Менә без шуның белән Сибирдә, үзебезнең Тобольск шәһәрендә кешеләрнең иҗат эшчәнлеген кузгатмакчы булабыз. Клим әфәндене икән кеше беләде инде. Чөнки ул 50 еллар буена мәктәптә эшләде. Мәктәпләрнеңке алга барып теге башкару эшендә булды, директор булды. Аны әлбәттә бөтен кеше беләде. Тобыл шәһәрендә беләде, Төмәндә беләбез без аны. И күргәнегезчә зал шактый гына тулган, аны котлауга килгәннәр бу олы көне белән. Барыбыз да аңа бүләкләр алып килдек, теләкләр теләдек. Андай кешебез ил уртасы, андай кешебез халкыбызны алга тартып баручы, андай кешеләрнең сүзен халык тыңлайды. Jarlay turgana